was it last year wakora timu yo ati maga kuri ho besa athakicio ngira mararega guthi kiharo to maiga gukira pia tutire na ki nyumba ne hinge family na ki ko mundu ucio ona opportunity na most rona ungikora uroraga andu acio makoro makimaingiria thini wa match fixing day makoro mithe either Turkey kana Russia taru yo ona uko bururi-ini ona uko kuri ona Russia no aingi makoro maumite kiria no na tondu nundu wa odds ici na ki taru ngirika ona hendi ngurikana kara president wa Nairobi City Stars agiteta uhoro ucio akiga uhoro wa match fixing ona kinaguragirwo thimu kori actually ni Mike wekite rugano ru utuku amwe arikagirio area ya Miremba we imagine kara president ona aki ahurirwo thimu aigire thini wake so kana maji kuma iguru oima president oje ati mutha aiko president ne kugerio kuigirio box aigire thini undu ucio muthakie ko ngirigana rimwe kana ngiri ko muthaki ucio gwitikira athaki a Kenya ri he athaki gutuika mari ho nginya ngiri 11 tuge mundu ucio ni goalkeeper ni ri ndina milioni cia kwa igire ndie ndimwira atiriri Jagol ndenda wingirio bao o igire tu ngunengere ngiri 50 mundu ucio ndarihite nyumba mundu ucio tuge na kana kanini gakenge ni aretio diaper ni mutumia akina go mefunjo bithi ni yo mwana ni ingatitwo na mundu ucio ni akurehera chance ya gusolve maundu macio mangi mothe kiu nikio gitumi kimwe gicungagirira tondu gwina athaki mathia nginya meri 6 matari marari ningi hena kindu kingi gitagwo integrity na ethics o mundu we yani wakorwo atiriri nduraiganira na kiri urarira uramenya ni kungiuga cha ukamenya riu haha no nginya tuhure na kiria ni uru muno watuika professional footballer fuata ethics cia mubira nigetha riri mubira at least ugikore ona were wone chance turutare uri athaki a Kenya ni magoko na ihinda itu muno magithija wa bururi tondu mariona gwatiriri taru andu marithia boardroom maka discuss tugugu football Kenya magithi mone story ya mbere ni ya Manchester tondu ni thaici iguru ri na ngoda kuma Kenya ngathakire Manchester ri chance ya kondo ni cia thie thi tondu maku atiri cia watuniwa andu atia kundu kumwe no nginya to fix undu uyu wothe FKF ya be make sure mundu anyitwo na mahitia ni maraigega ni kuma suspend mona tiko iganu mona riu ri ndu marafuata sheria ya FKF nikio tuge atiri no nginya tukona watho wikiritwo katiba-ini mundu anyitwo na match fixing igakorwo ni urowera ugatuirwo ko ne kioho oko ne watho ni magutura kwina andu akuruta wira ucio oko ni board uguo otherwise hiyo shida itaisha Shesheni hakuhe nawe.